Unang yalam papau khamat kamat chaprang movement ba Michael Siem haka khatlai dari ulaber ulakran hakilat pathai khubor hasilong press club ban bu ka jingdawa haka sorkar jela halor ka phang ban penlong an no ya ka jing ai bantai ki long yeng long sem neutram ya ka yo ka kot habaro ki khon bekidan khnang ban kentiu ya ka yo ka kon ka kamai ka ji pat ka khayi pateng hapreng ki khon neutrap kat kum ka jingya jong kapor lar posna menta kamat chaprang movement kalamat phang bun ki jingkentu bajing dawa naka sorkar jela bat naki autonomous district council ban wanra naki an ki babyang ban yada ban kentiu yaki pateng bandang wan jong ka jat ban riu neutram deuni urang ba ubaraya khun ban wanra eka right to information kajing itu khmat taka an ka shongkha shongman ki yeng ki sem neutram kumban jer kerteng ka tu ka nitali ki jingyo i jinga jong uni unong yalam uba Michael Siem ulaong datang ka jingdawa baklan ki pat ba kani ka jingdawa kan sa urlong ulan nyau tang baka dusturu kumba kalong menta ka ai bantai ki nong mei nong pa bat ki kamai ka ji jong ki kemi ki pa tang ha ki khon kan thai kat ba ya ki khon shin rang ki penmi thali na la yeng ulaong ba kani ka jingdawa ka don kam ya ka jingmi pat ba ban pen urlong ya ka kamai ka ji bat ki kam khai pateng kin khlan bat ki irat lara ki khon shin rang ru ki yo lang ya ka banta ne ka jingdon jing em jong ki kemi ki kpa ulaong Dia mentah nak leng jungi yang macam orang ni seperti ban. Jami pajba no ban support ni pajba. Ban pelong ano yang ni ka. Pelong ano yang ni ka. Ban ai bentalang ni kun baru buat kentei buat senang. Dia hang ni kidon katu kan ni himat bangi kuah pan ai. Ban support mau bangi campaign halor kini himat beli bangi don kam yang kini kaan man ai bentalang tiga mat kawan kong kelong ba pi ka partai bro ko ke telun halor ke ekonomi the whole world revolves around the economy nei ye halor ka partai bro ko ke telun halor ka khai pateng kamai gaji yo hakot dikiri baklan ka khai pateng kilong ki ri baklan kumngi imta kum Amerika USA ni beli ka USA ka klan kalong ba ekonomi suka ka klan imta ni kum ka Germany ni kum ka Israel ni kum ka what ka China ro China 70 years back ni China kan kaditang ka developing country yong dari China mta ka dika one way ni superpower but way ni daw pa ka superpower ka deba ka klan ki ekonomi dia halor kan dia phang soba kum kajak beri jungi ru dan lagi kuat kajak beri jungi kajak beri nutrep nyawasa ka di klan ni apa klan ka kai pateng demi dikabar pat kelong ba kam kadang ka unemployment agak jelah jungi dari mata kumlo ki bar jelah pat kiwan sini hiyo kam hiyo lat ban kamai hiyo ban seng kam najong di hadu ba kumakalong ta ba kibat maki ka khai pateng dong jelah jungi di kawai na idaw bang isyam balay kalong ni kalong ba kani kat kom hiyo pateng jungi ai pateng jungi kalong tang iwei khon hakoy kayeng kat ba kiwei khon na du ka khon kan thai ban kong ba ar balai kun senrang kinyo ba iseng ba dam di na kani daw ba kadan a lot of economic opportunities ni jelah jungi ba bar jelah pat yo lat ban rung ban sim kabui ni ki lat badan ni marbele baki khon jungi kimdon kata ka seng kadang na du ni yeng bakin lek chaka khai ke pateng di yakini hapo haka english ni ikot ka disguise unemployment employment kadon nei re mar baki kimple ki lan na kanya dustur jungi ikot ka disguise unemployment ye bisa om ni sendo ki samla jungi ban bat hi dalade ka lan kamai gaji kajila jungi kawai ni menta aku makalong menta nei ni khun kam tangi khun senrang tang si kham ka khndo ban ong di jong hari mala banong nadu ni ti kumno ki nong kani gati jonga mo kani gadi jung khadu bu songkha ti sisin makam dei gari jonga tamak ta munsim ikun ta fighting spirit nei ban banong ban yadai gari nei katelot no am
Ringi yang balada usenrang hi ula ban ong nadu na yem ke jonga keri jonga tamun dar fi ong ba dan makni itu caka jonga te habi khunam di kumju ni sung ba kani ka jing ai bentalang hi khun baro kham tam mi khun senrang kan penim yang kita kemensi mi khun tu fighting spirit ke juri jui marsisin ba ong ke jonga tamun dar fi kini kita habi khun sim kam de ke jonga kadi jui khadu usong kha te kam don ne kita kemensi am ne nong bang ni khun melong mentau naga mizo ki kilong patrilineal ni tang kilong patrilineal andre mat ke bentaru ki khun senrang ki yo daru ni Raf ini beli ke border issue untuk Nagaland, Mizoram, Manipur. Ki keluar benda dah ya kan, jelas jom. Ye, kita. Long ni orang bala ajak beriu ripat, ajak beriu, ajak kami, ajak beriu ripat. Jadi benjob persak ni, jing khun persak ni bor bana ba. Radai yang bangin, bat ino ya kai pateng ni jiwa. Mark mo long tak influx wan boleh. Beriu yo ban kamai, tu yo ban song. Lalu suan kumni wan sini yo nak ban kamai, tu lei ban song ni ri. Ri influx ini semua ba bun kedega economic factor. Balai ba influx ke jor kan ini, tolong ba ki yo lah ban kamai na terapi yo ban. Sah ni jelas ni. Dia nyom ni ngidon kam kerki. Ban penklan nya terpeng jungi khun jungi kam tam ji khun senrang tang ban nadu na ji yang kila ban ong jonga mo to na trai kle i ti slogan jungi ne ngimi na ju ka kho beli badan tami we nom yo ai bentai ji khun baro lang kenthei pat senrang ha ka prthei keduk kam menta keduk kam na kadang kam sokar Radai ini ingin pai sa kam na jong. Bat dan kam ban penkelan do kenika kom ai beta jungi kadang ba. Nadu na ingin yo ka bai seng bai dang bangi laban. Bat haladi ka kai pateng. Jika jingkat pat jungi ye kimi pa. Mentabun kimi pa ki kwa i song kha ba klan terpeng. Mo. Ki kwa benyo sakudum ba klan terpeng. Yang penklan juga terpeng jung kun senang na jong na ni nang bola ban kit ban ba ya ka ying ka sem jung koi kurwa ri mentang ikwa tung sa ku dum klan terpeng i kun senang na jong bat ni penklan terpeng i kam song nya kan kata i dus tu jungi ba don ki ying di bom don kun kan thei don tang kun senang tang siap ki mi pa kon ga kur ka knilut i tu ki kajing kasem berkhot juga kajing. Aduh bagi kun senrang, oi sesuro. Bat kini kalau jabun sin, bat bun sin ki ni kun senrang lawan ikan do ini. Banyak keren orang ni bentah. Ba tang siap kimi pa tamut gakur kawan kini lut bat tu kajing. Bagi sa bagi im hirang ba hantu kawan gakur kini lut. Dia fi house nam 1982-83 aku bangi ami nak nak isu dia katungan ni ngut nangina yang di dekat berim dong isu nyesong bat kau ya kunhun ke batip ka Tribal United Front yakni ka Tribal United Front na ram ni ba wifel strong di nilai keren bah lor ni benda but Hagaji ekran jungi tinggi draft ya koi bill keban ekran halok ni benta ban ai benta lem yaki khun hagade bat ka self acquired property attractive self acquired property gede no kamde ka ancestral kre self acquired property ye hadin katu ya draft ni ka bill but haktu ko por ba belong CM jonga khasil di council di ba bakstar wan yang Ia kini ka bill ngidang perkat ba ninyat lembaga desi council kan. Henry kini ka bill pat kasim tino ka state legislative assembly. But in 1984, nei, ia kini ka bill la introduced for assembly but house nam. But ia kini ka bill ka bakrteng ka Megalia succession to self-acquired property
kasih enjang dia special kan aman ni bahkan warna ini ketin equitable no mat equitable pun sini kibri kadang perkat ba equitable kamut equal kamut markan ju right kat kung ka dictionary meaning jong ketin equitable bat kamut fair and just kasong hajing start jong mi pa man ai no kat no dila da snow ba di ban ai kun khat du kani ka an kanum khang damar beli ni penon kam ni ketin equitable no di ni kwa ba kani ka an kan tup lang ini ketin equitable nang ba kaniada kanang ba kum ong mata iki ya kayeng bamdan kun kan thei badan tang kun sinrang suraru kani ka an kaniada ba sisin ba ai lang ni kun sinrang tamut undon chu bala ban kini undon chu ki kur ni kini ta ki bala ban kini to property ko ai ni ba asen kemenjur nu governor apply tarik May 1986 but la publish through Gazette of Meghalaya haga 3rd June 1986 di yakani ka an ban ai bantalang Bible ya kasar kuat property along an nadu 1986 tinre kat penangya kipur kat penangya kisnam tu ngilak ba kani kasar kuat property bang kanda pois ki khun jongki kakela ancestral property yang marhi khun de kamdai kasar kuat property jongki gadi jongki pa kanda pois ki khun ba kelas ancestral kanda long ancestral property ba kalik yang sang khun khadu ni di dena ni kada bangis ngo ba hak ding an don kam ban include lang both ancestral but both self acquired but ancestral property di dena ni kada ba house nam ahajar kamat seprang ka launch ni ka campaign ni ba hak ni ka an 1986 they ban include lang ya ka ancestral property apa ka an kenang ba kimi hikpa kila ban will by will ya ka property ka beri ka self acquired but ka ancestral tunggu juga ni ka an kalong ban penklan ya ka khai pateng jong jai bagi ni ye bat ban penklan ya ka khai pateng ni don kam baga government kan wanra amendment hak ni ka an of 1986 ba kumbuang mane bakan wanra bakan insert ya kan ketin equitable but ke ancestral property hak ni ka an ye mentang ila launch kena campaign ban lit si pat ba ban pan support ni pat ba di mentangin long meeting bagi NGOs no mi NGOs but ni khot lang what if itu giba persya ai kena anu ya kena jung jungi kenang bang ila ban pensai ya ki beli bengi don kami kena ai di hakani meeting bangin khot meeting NGOs hadir ngin long si public meeting geleng-geleng di khot ban ngi aware namar nyo so badon ki ba ong ba kin persa ni kan ti rei babun na ki ti persa mar babun kim sutu di namar ba hakaje kendu jingi khamtam gi long kemi am babun na ki dangmut ba keni ka kin equitable kamut equal ti yom mata ngi don laingut equal ngi don kui gi kumno ngin divide by 3 tingin nak batai kemut you tu ketin equitable sabun kan tiba kesan bangi ong ba ini ketin equitable ru im khang la ya yeng da ri kwa ban ai khun khadu ka song ha jing start mi pa ban ai kum ong mane yanu kan no thai kun kan thai bin kong kala abyang na dong sedong kun ba ar kadang duna jing yo jikot ikan pe kan hang tu yanu ban ai kan no ye di ta ba ni